Iyi nkuru yo sinzi uko ndibuze kuba nyibabwira gusa biteye isoni ndetse n'agahinda. Anyway, mu gihugu cya Zimbabwe ibyahabereye n'amarorerwa ku buryo iyi nkuru nyikoze numva mfite inimba, ariko nta kundi ndavuga ngo reka nze nyibahe. Umwana w'imyaka 16 witwa Minaucha Ude, uyu nguyu yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina nyuma yuko asezeranyijwe ibihembo n'umwarimu wiwe. Abangaba bose nabo mu gihugu cya Zimbabwe. Reka nze nkubwire iby'iyi nkuru uko byagenze. Uyu mwana w'umusore watangiye kwitwa umwana wa Balthazar. Byagenze gute rero? Amakuru avuga yuko uyu mwana w'umusore wiga ku kigo cyitwa Omore High School, uyu nguyu rwose umwarimu wiwe w'imibare ufite imyaka 33 yamusezeranyije yuko naramuka yemeye bakaryamana ikibazo cye afite mu mibare aza kucyitaho akagikemura, agashaka nuko amuha amanota yewe anarenze ayo yari asanzwe akorera. Iyi nkuru rero yaje kugenda iba viral nyuma yuko amashusho y'aba bombi barimo baratera akabariro agiye hanze, aho abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati ibi noneho turabyita iki? Uyu mwana w'umusore aganira n'ababishinzwe bakoraga iperereza yavuze ko uyu mwarimu ngo yari amaze igihe kitari gito umwana arimo aramubwira ati ko afite ikibazo mu bintu bijyanye n'imibare akeneye ubufasha, ariko umwarimu akamubwira ati ibintu byose ngo bifite ikiguzi bitanga. Nyuma yuko rero amubwiye ko umwana ngo aramubaje ngo ese ni igiki nakora kugira ngo ndebe ko uru rugamba rwo gutsindwa imibare naza kuba ndwikuramo. Nkubwire ngo banyarwandakazi, uyu mwarimu kazi yaramubwiye ati birasaba yuko uzama umwanya tukagira ibyo tubanza tugakora. Nuko nguko rero baje kuba bafata gahunda yo kuba bagira iki, baryamana. Hanyuma umwarimu ngo anashyiraho kondisiyo yuko baza kuba abifata amashusho bari muri iki gikorwa. Aya mashusho rero amaze kugera hanze ntabwo byabaye byiza cyane kuri uyu mwarimu, kuko nyuma y'amasaha 3 gusa amashusho agiye hanze uyu mwarimu yahise atabwa muri yombi, cyane ko yashinjwe ihohoterwa yakoreye uyu mwana w'umusore w'imyaka 16. Abandi bakavuga ati ariko uyu mwana w'umusore nawe yagaragaye nkaho ibi bintu yari abishatse ndetse anabifitiye ubushobozi, byaje no gutuma ahabwa agatazirano k'izina ry'umuhungu wa Balthazar. Balthazar uramuzi n'umugabo wigeze kumenyekana cyane, amenyekana nyuma y'ibikorwa ariko bitari byiza yakoze by the way byo kuryamana n'abagore benshi akagenda abafata amashusho. Uyu mwana w'umusore rero Minaucha Ude w'imyaka 16 kugeza kuri ubu ngubu yabaye ahagaritse kujya kwiga nk'uko ikigo cyabitangaje, mu gihe uyu mwarimu nawe yamaze kugezwa imbere y'ubushinjacyaha kuri uno munsi ku isaha y'isa 4, aho agiye kuba yisobanura kuri ibi birego bikomeje kugenda bimuregwa. Ntabwo ari ubwa mbere mu gihugu cya Zimbabwe ibi bintu bibaye, kuko mu mwaka wa 2018 hari undi mwarimu wigeze gufatwa w'umudamu nanone y'imyaka 42 aryamanye n'umusore w'imyaka 15. Muri hashtag nabonye zagiye zikomeza gushyirwa kuri Instagram zigiye zitandukanye, abantu bakomeje kuvuga ati uyu mwana rwose nahabwa ubutabera kubera ko ibi ngibi ntago bikwiriye. Ngahe nguko ibyo mu gihugu cya Zimbabwe uko niko bihagaze cyane kabisa. Hanyuma uraza kumbwira uyu mwarimu nk'uyu akwiriye guhanishwa iki mu gihe cyose yaba akoze ibintu nk'ibi bitari byiza. Nitwa Amini, naje nkubwire ngo Cyber Cafe Clinton nabonye no kurungo bashobora kugufasha muri service za nabonye hari na deal nshyashya yo kuba wajya kwiga Canada. Kuri ubu ngubu hari ibintu byinshi byagiye bimanurwa kabisa ku buryo ni discount byoroshye cyane kuba wabona visa yo kujya kwiga Canada cyangwa se gutura mu gihugu cya Canada. Bandiki kuri email yabo Cyber Cafe Clinton, hanyuma ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Nje nitwa Amini ntashyo unyiteye umuhebrayo. Ciao.